الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که اولین پیداشوی شرک در زمان نوح علیه السلام بود و سبب پیدایشش این غلو کردن در حق صالحین و کشیدن رسم اونها و آهسته از رسم اونها هیکل ساختن و این هیکل ها را، صنم ها را پرستش نمودن بود. خیلی که در حقیقت در این مسئله حدیث های صحیح آمده است. و اما بعد از این که الله طوفان را آورد و تمام زمین پاک شد، از چی سبب و با کدام سبب این شرک ها باز به وجود آمد؟ بارک الله فیکم. این سوال بود، یعنی سببی پیدایش شرک بعد از تازه شدن زمین با طوفان و بعد از اون. اولا میگیم که در حقیقت در زمان نوح علیه السلام قومی که قوم نوح علیه السلام بودند، اینها شرکشون به سبب غلو در حق صالحین بود. شیطان اللعین الرجیم این قوم را به سبب غلو کردن در حق صالحین گمراه ساخت. خیلی که امام بخاری رحمه الله در کتاب صحیحشان از ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنند که ابن عباس میگویند این بت‌هایی که امروز پرستیده می شود یا که در قرآن آمده است، سواع و یغوث و یعوق و نصر، همه اش انسان‌های صالح بودند. نام انسان‌های صالح که در قوم نوح بودند، مؤمن، مسلمان، صالح. وقتی که اینها وفات کردند، شیطان آمد فرزندهای اونها را وسوسه کرد و به اونها یک عقیده باطلی را وارد ساخت که کشیدن رسم اونها بود. مرده ها را فرزندانشان رسمهاشون را کشیدند و در یک وقت معین یک بار رسم را می دیدند. بعد از این که فرزندها مردند، نبیره های این آدم ها آمدند، شیطان اونها را باز به غلو تکان داد و اونها هیکل ها کشیدند و پرستش نمودند. عموما به سبب غلو انسان های صالح رو رسم کشیدند، بعد از رسم هیکل کردند، بعد از هیکل بت ساختند و به همین عبادت رو شروع کردند که الله سبحانه و تعالی اینها رو دعوت کرد به واسطه نوح علیه السلام. فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عامه، 950 سال دعوت کردند، اما یک عده کمی قبول کردند و بعد از این طوفان آمد و تمام عالم رو، به قول راجح و قول صحیح همین است که تمام عالم رو آب گرفت و در زمین فقط نوح علیه السلام ماندند و قومشان مؤمنین. اما چگونه دومی مراتبه شرک به وجود آمد؟ بار دیگر به سبب غلو. دلیلش باز حدیثی که متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت کرده اند از مادرمان عایشه رضی الله عنها که از قصه ام سلمه رضی الله عنها است. عایشه رضی الله عنها میگن که وقتی که ام سلمه از کنیساهایی که دیده است به رسول الله روایت کرد، رسول الله گفتند صلی الله علیه و سلم اولئک شرار الخلق اذا مات فيهم رجل صالح بنوا عليه تلك المقبره یا که تلك الصور او صوروا فيه تلك الصور. یعنی به رسول اکرم صلی الله علیه و وقتی که ام سلمه خبر دادند از اون چیزی که دیدند از کنیساهای اهل کتاب که در درونش صورت است، رسول الله گفتند اونها بدترین خلق هستند، چرا که وقتی که یک از آدمهای خوبشون مرد به نظر خودشون، به بالای این چی میکنند؟ مقبره ها میسازند، صورت ها میکشند و بعد از این پرستش مینمند. این دلالت میکند که گمراهی و مشرک شدن اهل نصارا هم همین غلو بود و اهل یهود هم غلو بود که از سبب غلو عزیر را پسر الله گفتند یهودها و از سبب غلو عیسی را پسر الله گفتند نصارا. و تمام قوم از سبب غلو گمراه شده است. غلو کردن چیست؟ یعنی از حد گذشتن، تجاوز کردن. یک کس رو اینقدر دوست می‌دارید که از حد دوستداری می‌گذارید، دیوانه میشید و همین انسان رو بعد هیکل می‌کشید، رسم می‌کشید، عبادت می‌کنید یا اطاعت می‌کنید. و ملت ابراهیم رو در قریش که منطقه تولد رسول اکرم صلی الله علیه و بود، مکه، در اینجا عمرو ابن لحی این مردم رو اولین انسانی که به بت دعوت میکند و اولین کسی که هیکل بت رو به همون مکان لات، منات، عزا و غیره هیکل ها رو برده است، این عمرو ابن لحی است.
ба баъзи ривоятҳо Амр ибн Луҳай ҳайкалро аз Ҷидда меёбад, 80 километр дур аз Макка, аз шаҳри Макка 80 километр дур ба баҳри Сурх, лаби баҳри Сурх. яъне ҳамун ҳайкалҳое ки дар замони Нуҳ алайҳиссалом буд ва ба воситаи тӯфони Нуҳ ғарқ шуда буд ва дар ҳамин минтақаи Ҷидда ки боқӣ монда буд, мақсад ба воситаи тӯфон омада буд, инро меёбад, мегирад ва ба Макка меравад. аз ривояти дигар аз Шом, вақте ки ба Шом меравад, дар унҷо аҳли китобро мебинад ки ҳама бутпарастанд, аз онҳо ҳайкалҳоро меёрад ва ғайру залик. умуман гумроҳшавии маҷусҳо, гумроҳшавии яҳуд, гумроҳшавии насоро ва гумроҳшавии қавми миллати Иброҳим алайҳиссалом ки ба ширк рафтанд қурайшиҳо ва гумроҳшавии ҳар як қавмро вақте ки мебинед, аз сабаби шайтон ва аз сабаби ғулӯв аст. Шайтон онҳоро ба ғулӯв водор мекунад, аз сабаби ҷаҳолат ғулӯв мекунад дар ҳаққи касе ва гумроҳ мешанд. буддист, ҳиндус ва мулҳид ҳамааш аз сабаби ғулӯв аст. буддистҳо ба як инсон ки номаш Буддо ҳаст ғулӯв мекунанд ва ҳаминро дар охири илоҳ мегӯянд. фалосифаҳо Арасту ва Афлотунро ва мулҳидои табиатпарастҳо фақат табиат, дар ҳаққи табиат ғулӯв мекунанд. яъне ғулӯв кардан сабаби гумроҳӣ шуд. ва имрӯз ҳам вақте ки мо мебинем сабаби пайдоиши ширк дар уммати Расулаллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамин ғулӯв ҳаст. ғулӯв ҳаст, аз ҳад гузаштан, таҷовузи ҳад кардан аст. вақте ки мо суфии мушрикро мебинем ё ки қубурияро мебинем ки дар ҳаққи Расулаллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ғулӯв карданд, дар ҳаққи авлиё ғулӯв мекунанд ва ин қадар ғулӯв кардаанд ки албатта ҳайкал насохтанд, аммо қабрҳоро мисли ҳайкал, мисли санам гирифтанд, ватанпараст шуданд. мо ватан дорем, санам дорем. санам ин ҳайкал аст, ватан ҳар чизе ки ғайри Аллоҳ параста мешавад. куллу ма юъбаду мин дуниллаҳ. имрӯз қабрпарастҳо бениҳоят зиёд аст. имрӯз мақбараҳо бениҳоят зиёд аст. равед дар Миср мақбараи Бадавиро бинед, қабри Ҳусейнро бинед, миллионҳо инсон тавоф мекунанд. қабрҳои машоихи суфиро бинед. аз девонаи Баҳоваддине ки дар Баҳоиддини Нақшбандӣ ки дар Бухоро аст, ё ки қабри Ҳусейн ки дар 600 ҷои олам аст, қабри Али радияллоҳу анҳу ва қабри баъзе аз инсонҳо ба монанди ки ин авлиёҳои суфӣ, қабли Аҳмад ар-Рифаъӣ, қабли Абдулқодири Ҷиланӣ, Аҳмадулбадавӣ, ки инсонҳо тавоф мекунад, ибодат мекунад, саҷда мекунад. ҳамун амале ки мушрикҳо барои ҳайкалҳо анҷом медоданд, ҳамун амалро имрӯз инсонҳо ба ном мусалмон ба қабр мекунанд. ҳайкал фақат фарқ дорад. ҳайкали инҳо аз чӣ буд? ҳайкали инҳо аз қабр аст, мақбара ҳаст. ё ки марҳамат назар бикунед ба Рофиза ки аз ҳама мисоли бениҳоят ошкори возеҳ имрӯз барои қабрпарастону ҳайкалпарастону мушрикон ҳамин Рофиза аст, аз касоне ки худро ба ислом нисбат метиҳад, ки аммо ислом дур аст, муртад аст, кофир аст. албатта сабаби инҳоям ғулӯв буд. аввалан гуфтанд ки Аллоҳ ба Али даромад, Алиро илоҳ гуфтанд, ҳатто Али инҳоро сӯзониданд, чӣ қадар инҳоро куштанд. ва имрӯз мебинед ки ҳар як қадаме ки дар унҷо Рофиза қадам задааст, ҳамун ҷо як қабре ҳаст. масҷидаш пур аз қабр аст. қабри Абулулии маҷусӣ, кушандаи Умар ибн Хаттоб, қабри авлиёҳояшон, қабри гӯё ки ба ном аҳли байт сохтанд, қабри Хумайнӣ, қабрсозон инҳо, ё ки қабри худи Ҳусейн радиаллоҳу анҳу дар Карбало бинед. миллионҳо одам тавоф мекунад, аз ҳамун дуо металабад, ба ҳамун саҷда мекунад, ба ҳамун назр мекунад. яъне ҳамаи ибодатҳое ки бояд ба Аллоҳ кунад ба ин ҷо мекунад. пас сабаби пайдо шудани ин ширк ҳам дар уммати ислом анамин ғулӯв буд. ҳамин ғулӯв ягона сабабе ки ҳам уммати ҳазрати Нуҳ алайҳиссалом доштанд ва ҳам яҳуду насоро дошт ва гумроҳ шуд, ва ҳам миллати Иброҳими ҳанафӣ ки охираш ба сабаби Амр ибн Луҳай ғулӯв ҳама мушрик шуд. ва ҳамин сабаб шуд ки инсонҳо ба ширк дар омаданд ва ҳамин сабаб шуд ки ғулӯв имрӯз уммати ислом ҳам дар дарунаш мушрикҳо дорад. албатта ғулӯв сабаби пайдоишаш аз ҷаҳл аст. яъне аввал инсон беилм мемонад, ҷоҳил мешавад аз ҳақиқати
اسلام یا از حقیقت بخبر میماند، از قرآن و سنت که دور شد، از علم و معرفت و عقل که دور شد، بعد از این غلو میکند و بعد از این که غلو کرد، حد شریعت رو نفهمید، از حد گذشت، از حدود گذشت، از گرانیتس گذشت، بعد از این مشرک میشد. صوفی ها مشرک، قبوری، بینها در بینشون زیاد است. و این چونین رافضه امام المشرکین، اولیاء و شیاطین المشرکین، اینها نمین رافضه ها بدبختان و زالان و گمراهان و چقدر انسان هایی که به شرک وارد شدن، همه اش سبب غلو است. پس میگیم سبب پیدایشش این غلو بود. و البته ملتی یا که قومی که نوح علیه السلام اونها رو دعوت میکردن، غلو سبب شد اول رسم کشیدند، بعد از این هیکل تراشتند. اما امروزه ها رو میبینیم، امروزه ها هم عیناً همین است. سبحان الله، رافضه رو بینید فقط در تمام حالت رسم دارند. رسم حضرت علی حسین رسم کشیدند، البته هیکل نساختند لیکن رسم دارند، مثل قوم حضرت نوح علیه السلام. و بعد از این قبر دارند. صوفی ها عادتا رسم ندارند اما قبر دارند. اما یک قسمی از صوفی ها هست، صوفی هایی که در ترکیه هستند، عادتا در افریقا هستند، اینها هم رسم دارند. ببینید سبحان الله، سبب مشرک شدن قوم نوح و قوم حاضر همین یک چیز است: غلو، رسم کشیدن و بعد از رسم یا هیکل یا قبر یا مقبره. امروز از هیکل هم سخت‌تر شده است مقبره و قبر. پس بارک الله فیکم، این سبب ها همیشه از اول بود هست و سببش جهل است. برای همین دعوت میکنیم که توحید رو آموزید و ضد توحید شرک رو آموزید تا که خود را نجات بدید.